Yes, reka nongere ngusuze kandi nkwani kazo mukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku munsi rikambwira ngo uragaciro cyangwa guswa amaze ukanda subscribe ngo bitanato rayikora kugikora kandi kugira ngo igihe cyose uzarishiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo bashiko wakiona mu bambere ndetse kandi turishono no kujya tubana gatatu kwigatano ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka anga kuri Wikipedia Rwanda none n'ubundi onge twemerere udutiza umwamoto cyangwa muturamburire hamwe izipaza amakuru make n'ubundi na amakuru komishikenda hatigisi bitangaza amakuru bitandukanye ni muri kanya rero n'ubundi nibwo iyi nkuru itunguranye cyane aho rero amakuru komishikenda agarukwaho ari amakuru komishikenda avuga ko witwa Sicovia no munyamakuru mwakunze muteri bake by'umwariko biciye ku rubuga rwa YouTube ndetse no kuri televiziyo yo kwizamagingo ya yitwa mama urwa Gasabo kwizamagingo rero inkuru itunguranye cyane nuko uyu mugore amaze kuba yakorera impanuka ikomeye cyane hariya mu muhanda Musanze Rubavu aho bitangazwa ko rero uyu mugore yari yerekeje mu bikorwa n'ubundi byo gufata amakuru cyangwa se gukurikirana amakuru yerekeranye n'ikomeshkenda bibera hariya mu karere ka Rubavu ndetse na hariya mu mujyi wa Goma na amakuru n'ubundi bitangazwa ko rero uyu mugore yari amaze kuba ahamagarwa by'umwihariko n'abayobozi bakuru ba FCM 23 by'umwihariko bafite ibiro bikuru hariya mu mujyi wa Goma ni muri gahunda n'ubundi ngo zari zigamije kuba uyu Sicovia yaganiriza abasanzwe ari abayobozi ba FCM 23 by'umwihariko ngo bari bakiriye intumwa za Sadek cyangwa se zingabo za Sadek zirada ku butaka bwa hariya muri Bucya Kongo aho n'ubundi ngo ibyo bari bagiye kuganiraho ari ibyerekeranye no kuba iyi Sadek kwizamagingo ya nyuma yuko imaze kuba yacyura ibitwaro byayo ari ukuba noneho basinyana amasezerano yuko Sadek nayo abasirikare bayo bose barekuwe by'umwihariko bakabasha kuba abataha mu bihugu byabo murabizi ko rero byakomeshkenda bitangazwa ko izi ngabo za Sadek zagiye zisaba ko mu gihe cyose zaba zirimo kugenda zitaha zitagomba kuba zafatwa amashusho aho rero by'umwihariko mu ibanga rikomeye cyane bitangazwa ko abanyamakuru by'umwihariko bakorera mama urwa Gasabo ari bo by'umwihariko bari bamaze kuba bagirirwa ikizere cy'uko bagomba kuba rero baganira n'aba basirikare ba Sadek mbere yuko bava ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo by'umwihariko bikanatangazwa ko rero ibyo biganiro byose ibyanagiye bikorwa n'uwitwa Sicovia byagiye bigaragara ko ari intwari ikomeye cyane muri ibi bikorwa byo gukurikirana ibyerekeranye n'intambara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo kwizamagingo ubwo yari yagiriwe ikizere bitangazwa ko mu minota mike yarahawe kugira ngo abashe kuba yabageze ku butaka bwara mu mujyi wa Goma hari nabwo rero umushoferi usanzwe umutwara ari we waje kuba akoresha umuvuduko w'umurengera kugira ngo babashe kuba bagirirayo igihe n'ubundi bari bahawe na ICM 23 biza kuba rero byatuma havamo ikibazo cy'impanuka navuga ko rero ikomeye cyane ariko by'umwihariko itaje kuba yagira icyo yangiza kuri uyu mudamu Sicovia dukunda turi beshi amakuru akakomeza avuga ko by'umwihariko kwizamagingo ya Sicovia n'ubundi akazi kakomeje nubwo bitangazwa ko rero imodoka arimo ari yaje kuba yangirika mu buryo bukomeye cyane ariko bigatangazwa ko rero n'ubundi we akazi yaje kuba agakomeza kuko nta kintu na kimwe yigeze aba bya bintu n'ubundi bigaragara Imana ko irinda umuntu ndetse ari n'ikitangaza Imana bishaka kuba garagaza kugiza amagingo rero makuru akomishkenda agarukwaho yerekeranye n'ubundi n'ibikorwa Sicovia Mutesi yaragiyemo nuko by'umwihariko rero izi ngabo za Sadek bitangazwa ko yaragiye kuba aganiriza n'ubundi zo kwizamagingo ngo bari mu bikorwa byo kuba n'ubundi bategura noneho imyenda yabo ndetse n'impuzankano cyangwa se n'imyenda bagendaga bakoresha ku rugamba akaba rero nayo bagenda bapakira mu bikapu byabo ubundi bakabasha kuba rero bakora igikorwa cyo kuba abasubira mu bihugu byabo mu gihe n'ubundi kwizamagingo ya akomishkenda hakusanwa umubari w'abasirikare n'ubundi bakuromekeye ku rugamba muri zingabo za Sadek ndetse n'abasigaye by'umwihariko kugira ngo rero byose bigende bishyirwa ku murongo ubundi aba basirikare babashe kuba abakurwa ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo nk'uko bamaze kuba babyemeranyaho n'iri huriro rya IFCM 23 by'umwihariko babashe kuba rero basubizwa mu bihugu byabo nembwe kandi bitangazwa ko ingabo z'abarundi nazo ziri ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo nazo ziri mu nzira yo kuba rero zasubira mu bihugu byabo kuko bitangazwa ko uyu
uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda ugaragara nkaho n'ubundi watsinze mu buryo bw'intambara ndetse no mu buryo bwa diplomasi, bikagaragara ko rero izi ngabo za kiragihugu cy'u Burundi ari zo zari zikomeje kugenda zifatanya n'aba FDL ndetse na wazalendo mu bikorwa byo kuba bahangana n'izi ngabo z'uyu mutwe wa M23 kizamagingo rero nazo zikaza zikomeje kugenda zisa naho zicika intege mu gihe n'ubundi babona ko n'ibiganiro bigamije amahoro perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi w'igihugu cya Kongo bakomeje kugenda bagirirana hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na hariya Ikatari. Kizamagingo rero bikomeje kugenda bisa naho bijya mu buryo bigatuma rero izi mande zombi by'umwihariko urugamba rushobora kuba rwarangira ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo, kabone n'ubwo n'ubundi M23 yikomeje kugenda yifuza ko ibice bigiye bitandukanye birimo uriya mogi wa Goma by'umwihariko rero byasigara mu maboko y'uyo mutwe wa M23. ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ndetse na bikomeje kugenda dukurikirana 5 kuri 5 tukagenda tuyagezaho biciye ahanga kuri Wikipedia Rwanda. Icyo tugusaba nta kindi komeza utweke ko turi kumwe wa 5 kuri 5 tukomeza kugenda n'ubundi tugezaho byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigarukwaho n'ibitangaza amakuru bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.